Ve in hi September ni som sang ni som ni panga ni lai ni ani a clear to lenga thatu te chi vai le ve kule kan video te top thleng in min lo clear sakin min lo ngai thak sakula min lo like sak ve nge donia aizola tanga ser chi pan kong laka bo zon me kani ninga thakwa sang ni som ni panga tanga chin shiat lava Henry Lalnunsanga kumsom thum panga son of B kap liana kulikon veng aizol chu nimin ni kwa thakwa sang ni som ni panga tang khan chiatlang mar veng branch wai me te chuan anzong chana thudon danin Henry Lalnunsanga hian ninga thakwa sang ni som ni panga khan scooter scooty in aizol tangin ser chip apana niruk thakwa sang ni som ni panga zinga a scooter hi chiatlang mar lamdai khwa atanga KM ni velhla korbula kongsira mo ani scooter a hian chabi a invo a apia dewa helmet le abek ni nge sha chu mo le ni niria thlakwa sang ni somni panga khan wai mi shrai tu te chuan an enfia a document atangin achung te biak poni in nimin khan aizol lama tangin achung te hi an chawani hetianga ama an mu tak lawa wangle phone mangpo a biak po thei ani lawa wang hian nimin khan chiatlang marveng branch wai member te chuan bozon na hi an thok ngala phone signal hi police te chuan chui zuin munthalama aom ne shat ni in bozong te hi an kalba ka muntha khomi te po in athei angin an lo dap ngala ame ro chu nimin tlai thleng khan mu ani lawani adota video kan share tur hi khoi khwa nge ti shat tumin kan ngei vena ma se ton thlengin kan she thei lawani a sha chuan comment lama minlo shil don ya sing turum ve tong chukati ma se sabat nung chate min lo e zo sak sing tur mu mal re lum tolo nung chahum hal te kan han te mo hian nung chahum hal kan han la ti ni thing tlang pa tan chuan e ana e masin ka sal huna chuan chumi khami chu ka leyang ka tia dream te ka nei ve ma se aseng huna chuan ti hian min lo e sak zaka seng tur ka nei tum thil hi chu mo tur tu ta chuan ma han na tak em vai mi mun theo zau se mo ti hian an e chua ko ka ma sing tu ka dei talo ka sal huna chuan chu mi khami chu ka lei ve the to ka ti ka dream tu nge tiang kom che lei duam nung chahum hal kan tia kan chung te hi savomin se la tunge lo mang atwar tu tan suan thil hi na sin ral khata tranga atwar lo tuina lo hum hal em te hi mo aningot lo atwar tu tan suan chana na se ta kani sing tam fe man tur ka sal veng khati nung chain min lo e zo sak kani kani ru hi ka han na tak em Ruang meuh ani nimin ni ko thakwa sang ni som ni panga jingdar ko vel khan vartrek kai tuipui longtlai district a mi pa kum som thum panga tanga somli in kar bor vel fit nga le in chili vela sang ni arin ruang meuh ani arong hialan dan mai chuan kang ut ang deuin na ombor vela dum tuka ke korte chi a ha ataksa hi alo puam na sa to hle bok ani ruang an meuh hi sui chunga kumsom nga pathum salen khuwa barma ani ruang meuh tu te hian ULA an ril hnuwa lak chuania police in a tu langte an boipui hnuwa ni zandar som pakhat le chan ve khan an khuwa salen pan pui ani AMCECC 10 Mass Casual Leave Unlock Wangin na tho khailak na sa All Mizoram CSS Employee Coordination Committee AMCECC chuan anruwa man lo kangin nimin na tangin sarkar lakalung oilo na lantirin MCL an latran
AMCECC chuan report an don china Mizorama sarkar damdoin mun sanga CSS noya thokte an cholwangin damlo en kolkonga har satna na sataka thlenga PHC UPHC le subcenter eng muzat kharani a heba ka hian zirna lama thoktu tamzo kan cholwangin school zanga chuanga zirna kalpui thei anilawa DEO le DPC office tamjok point na an thokmu mal theilo bok mas casual leave lak wang hian development works khoitu department sang RDNAD UDNPA agriculture horticulture le adang nuaya CSF staff te an nortel wangin heng ni za in lona self help group kai noi digital crop survey instruction puina le adang te kalpui theini lawa social welfare nuaya women and child development a nakalmek acholvek bok anti AMCECC try to the regularization of CSS employee scheme 2024 hi atakan man thoi theina le siamrem ngai te siamrem sakturin kan phutlatani he scheme hi AMCECC affiliate association le member ni loten man ve anrem tilawa AMCECC malakna zom loten he scheme hi mantum loturin kan tira man lui tum an lo omani poina top thlengin AMCECC in ado dalang antibok Lungleya District Disposal Committee in Ruilo Heroi number 4 Cheng Sing Kwa Sangli Zakwa Somriat Manhu an Halral Niriat Thakwa Kum Sangni Somni Panga Thotran Ni Khan Lunglei AP Tanga Incinerator Centera Lunglei District Disposal Committee DCC Chuan and Chairman Lunglei District Superintendent of Police Pujel Almuan Kima Kaishwain Ruilo Heroi number 4 Gram Somthum Pasari Point Bial Pasari Cheng Sing Kwa Sangli Zakwa Somriat Manhu an Halral Ruilo Halral na hian DDC member te Subdivisional Officer Sadar Excise and Narcotics Assistant Commissioner le Subdivisional Police Officer te antela Heroine number 4 Halral Taki Lunglei PS Case number 96 2025 date ni somni tharuk kumsang ni somni panga under section 21B NDNPS Act noya case zialuni in Lunglei Judicial Magistrate First Class in Phalna ape kanga Halral ani FCAA 2023 pomchan India ram venhim na kai noya sumnu lu tumbanga ngai Mizo National Front chuan thuchwa an siama Assembly Speaker chu Chief Minister dot soi mam saktuma puin mipui ma Ngaihdam dil turin an phuta Mizorama FCAA 2023 mangve tura ZPM sarkarin resolution a putlu assembly na apastak chanchu India ram venhim na kai noya sumnu lu anin be se wang anti MNF chuan sarkar liamta khan Mizoram Assembly chuan FCAA 2023 dodana resolution a pasa ani dan turanga bozuin Assembly Commissioner mingin Secretary General Lok Sabha hena thelani a Mizoram Chief Secretary point bozuin file te po ani dan turangin kala MLA in thanpuin anang zuita ni MNF thuchuak chuan MNF sarkar in FCAA 2023 dodana resolution lo pass to kha ZPM sarkar loading ta hian apom zui ve mai turani lain India ram venhim na kai noya sumnu lu theanin be se wang chuin ama anasa takan dodal FCAA 2023 chu Mizoram man ve andule ta thuta MNF sarkar in FCAA 2023 dodana resolution apasa ZPM sarkar in FCAA 2023 Mizoram man ve na tur resolution an pass thungani ti hi thudik ding lai ani a ram nei tu thinlung pulau sumdong ril ru le sumringo tu na thinlunga tangin he thutlok na hi ZPM sarkar hian siaman ni ti achiang emema mani sarkar resolution putlu nge ya po sarkar ma sa te pu mo tumzele mo putur dang dap kwal chiam hi mo phona la ngam lo na theza thlak tak sarkar puitling lo zia ni ti zora mi puiten kan thia renga tulani anti Mizoram tana theitop chwa mek to Joint Civil Society of Mizoram JCSM10 FCAA 2025 dolo na le adodal na tura an malak na hi MNF chuan an thlop tlata ni som pakhat thakwa kumsang ni somni panga punkhom an huai hotura po MNF party mi te chukal vectorin an ti a Mizomi pui zongjong po he malak na hi thlop vectorin an ngen ani Mizoram sarkar in aizole churachan puring kara helicopter service tir tum Ma Students Association HSA General Headquarters try to this one Nimin Khan Chief Minister Pulal du Omachu Office an meuh thilpoi mo chi sang an soi hawa December ni thuma tanga ninga chunga sai puma General Assembly le sikpui roi an mantura Chief Minister hi khwaliana an som
pulal do ma chuan in kalpona ti ma son nan le zofa te in pum khatna tura malak na kalzela Mizoram sarkar in aizole tui thaphai Churachandpur Manipur in kara helicopter service tiran tum thule Churachandpura Mizoram house sakthoen tum thote HSA shwai tu te hi alo shil ani Mizoram sarkar in Mizoram le tipai muk Manipur in kalpona poimo NH2 formerly 54 tui Vaibeli Bridge Unity Bridge ado sakchungchanga HSA shwai tu te chuan lom thon soya Mizoram marlam in kalpona konga bik takin ser khan bagarota sai pum trono thlim en in karle tui real tromau charing kar kong siam thatte khochen khata tui supply thazok om theina le development chakzoka kal theinan malak sakturin chief minister hi an ngen ani HSA shwai tu te hian Thochani Khan Assembly Speaker Pulal Biakzama Minister of State Pulang Hinglawa Marle MLA le ex-minister Purabad Romoy Roy te muin General Assembly le sikpui Royman Pui Turin an sombaka thilpui mo chi sang an soipui bok ani Chief Minister Muna hian HSA shwai tu te hi HSA Assembly Speaker El Rothang Lian Khobungin Ahawa Advisor to the Chief Minister Political Pulal Mwan Puya Punte MLA le Mizorama HSA shwai tu chen khatin an troi om ani Rinzwala film Trap Between Realms achhuak nai trailer pot chuak to Fabula Films le Paper Doll Production te chuan Mizo Film Star Shiat Thlo Zinga mi Rinzwala le Wani Tluang te thon thu zia atanga film an siam Trap Between Realms chu ti chwa tumin ma an lameka he film trailer hi YouTube lama po en theina om to he film a hian ma Rinzwala hi achangha la mi pano pangdin chwa tuma har satna sang tok rin fil angin achang dona he film hi Mizo film ku chhuak to ti nena khai khin chuan kalphung hi adang lam dona ngai tuana film senga enanga yang rin fela hian le khabudang lam tak amu chwa tanga amu mangkho vela tanga tal chuak tura abe na vel chu he film lai mu hi ani Trap Between Realms film changtu te hian elite gym Isaac Lal Chuan Moya National Muay Thai gold medalist fight choreographer Noya basic mixed martial art coaching le fight choreography chu thani ngot an kala achang tunu a ngai la shwai twangi phe hi chuan mixed martial arts coaching kalchun zomin he in fiam na huang hi lu chil chhozel po atumani a film hi dak fantasy film ang turchi action coming of age le psychological thriller in polkan tiang chi hi ni a Trap Between Realms sa hian khovel pani alternate reality sangkha kan mudon ni nalang he khovel chunga hian engang mi nge kan mu tur te chu a film trailer le ti zara a mu thei don ani Mizo Idol Judge Thar Pathum kan mudon Kumin Mizo Idol season thara hian thil danglam tak mu tur om dona Judge Thar lak pathum kan mudon ani Mizo Idol season ma sabera tanga mel kan mu purin zawa azautea purobina le Dr. Rosalyn Varsang Zolivar te vari te ro in Kumin seasona an thutna ngai an lua to don lawa mitharin an thlak lok don achiang to e Kumin Mizo Idol a hian Judge Mel Thar Pathum kan mudon ti achiang to a o chian to zia chu photoshoot po an nei thap to ti po shiatani amai ro chu Judge Thar Pathum tur te minge ro lain zo chi vak lawani achan chu he reality show bo sai tu ten an ming te thup saksham turin min nge na za ome ma wangin kan la puang zar don lawa kan la thup trang Mizo Idol season 8 na Judge Thar kan mu tur chungchang hi zone general manager LV Lal Thantluanga ta to kan zota Mizo Idol show lo tin theina ta na hunre tak judge thutna min lo alum sak thin tu vari azau te le robina te hian an phadeu tla to meya thangtar jok te thutna ken an du to wangin judge thutna tho sanan tu mani deu berti in zalen thalai khovel ashil tato chuan hetia judge senior jok ten min kalsan don ta ka chuan ti in judge chatan po kanin dapa kan buk kwal na sa thangthar jok shoti mu nom turle zori moi khovela mi sha thlo ba ka ton sha nei thaber ber tura kan ngai kan som chuak theilo meya wani po kanin ti hle tia suin judge Thar mi pathum te ro hi chuan elimination round na tangin endik na an la tran lo thule first round na tang chawin judge thutna an thutur thuan soibok tuna hian audition round endik na kalpui me kani a audition na telza thi mi zasari som parukni in ni zandariat khan result puan ani Mizo Idol in ti siang na nung ber season 7 a khan ti vanal mangai chu pakhat na ni in Mizo Idol tan thantlin ani Mizo Idol kumsang ni somni pani mangai hian okas ni somni pariat kumsang ni somni panga khan a studio album ma saber remoise in kongti chu Mizo Idol judge luini to mai tur Lucy Entertainment Company director ni bok purobinan atlang zar nge relo lu tura in pu chang u tungkar toplama India Prime Minister Narendra Modi chuan rel kongchu sai ranga aron hongdona
kanam history thil thleng lian tham kum khwa a chin chha tlak alo theng dona a thok tu te le kan sarkar ho tu te po anin pu cha na sa to hlia kanam ma son na konga herel kong thar hian na satakin ngong aron nei don ani relo thleng tur hian na satakin kanram nun phung aron khoi dang lam dona chuna chau jin chwa ture moti tlat mi zo te chu zanlaya kan jin chwa te zanlaya kan jin ho hun te om to dona kan hun man dan thimlima activities zong zong cholngal vek zel hi aron ti dang lam na sadon ani abek takin chuna chau kan taxi service te hi zana po an service angai huna tam em dona motor lian po chuna chau ni lovin zana bungrwa anlotin aron phur ho angai to dona kan hotel te chu zanlaya po mi khwalo thleng thut thei lodong song tura anin po cha ngai to ang sai rang kong chu alun don ema wangin chhun le zan om mang lo chang po tam dona thona chuan kher lowa ron jin zung zung the ani to don wangin vai ho po an lo lut tam le zwal nge yang tourist po kan nga sut mele kong kam dor te po hian vai du zong an zor ve nga yang chumin ti lo chuan vain dor kong kam hotel an siamanga rel lo lut zar zo tu chu vai buk an ni le chuan a po yang hetiang kara hian engangin nge kan sarkar alo inrin veng ti hi lo ngai to fi mangaya relami khwa lo thleng tam tak hian kan ILP system hi an revek lawang hei kan puan zan na satangai don an lo thlen to nuwa in shirshia chophe boy thak thin rel local hian ma son na tam tak aron thlen rualin thil thalo te po aron keng lo theilawa apoi mo ber chu keima ni lamin pu cha na hi ani reng don ani ilo thir zelang thotan ni mizo o editoriala tunlaya soilo tak sarkar lai puidan siam forest conservation amendment act 2023 Mizoram Assembly in apomangai na chanchu India Constitution article zathum somsari pakhat ji wangani ti in ziak ani a shatla nangin Constitution article zathum somsari pakhat ji chu Mizoram tan bi ka siam special provision ani a dan shemi le dan thiam lo te sha dan tlang puya chuan he dan FCAA ek man ma Mizoram Union Territory ani laya dan lo man te chu special provision article zathum somsari pakhat ji man nuwa Mizoram man zui zel ani nga he dan article zathum somsari pakhat ji man ani nuwa chuan heng pakhat na religious or social practices of the Mizos pani na Mizo customary law and procedure pathumna administrations of civil and criminal justice involving decisions according to Mizo customary law palina ownerships and transfer of land khoidan siam te chu Mizoram mang tur chuan Mizoram Legislative Assembly in resolution manga thutlukna siam chaulo chuan manani lawang ti ani a chumi na lantir chu he FCAA 2023 hi Mizoram Assembly in apom lo chuan Mizorama aman theilo ti nani FCAA 2023 le FCAA 2023 na asiam danglam amend Forest Conservation Act FCA 1980 chu India rampu man turani a Mizoram tana special provision 371G man mami ani a achunga special provision 371G khoi poni se special provision chu ala ommiao lo wangin ngai mo ture mo ngai mo the mo ani lo ti nani FCAA 2023 ero chu Mizoram tana special provision achunga soite man nuwa siamani a achunga special provision pali a khoi wangin Mizoram Assembly chuan Mizoram mang ve tur chuan resolution manga aremti angai ti nani hetianga kanhan soifia thiam vedan hi ni chuan FCAA 2023 chu Mizoram Assembly in aremti ni lo chuan Mizoram man theilo emo aremti chawa man the mo ti nani tani soita kangin FCAA 2023 na asiam that asiam beltak FCA 1980 chuan Mizoram telin India ram pum huap ma se special provision article 371G ala omlawa chuwangin Mizoram UT chuan aremti angai lawa India ram pum man ani Mizoram UT ni line engma soithe ani lo ti nani bok FCAA 2023 ro chu special provision man no 1987 nulamami ni wangle special provision article 371G khoi wangin Mizoram Assembly chuan angai to ve angaya an ngai to a FCAA 2023 chu Mizorama man turin pom anitani tuna hian kilsang sanga tangin Mizoram Assembly in FCAA 2023 chu apomta poiti na le du lo na ommeka du lo na te po lantir zel don ni om takani chuti line Mizoram ZPM sarkar din na po chiang lea lungrwal taka pas ani ti te sarkar kal to te an soisel thindan thunon sarkar ma sign FCAA 2023 nol na abo zui lo ti tele FCAA 2023 Mizoram tan
a hlom lo a thazok ti te ni a i lo thlir zelang dananga falak chungchanga sia turin zirtina minister pirin puin a hong Social Welfare Women and Child Development Department le Central Adoption Resource Agency kara tangkop chuan Hotel Regency a falak dan tur chungchanga sia turpui mo inzirtirna State Level Orientation and Training Program on Adoption Regulations 2022 chu nimin khan buat sain pilarin pui Social Welfare Women and Child Development Minister chuan khwalian ni in ahong Minister chuan danang nge ya falak chu no pangle nu le patita na himna ni thosoya pilarin pui chuan danang taka falak ani ngei thi na ma an lo lak to na chu fakin tan la zel turina fuya danang taka falak chu no pangle ala tu nu le patita na kin zela po a him thu soin hemi chungchang hi midang te shil shitu le zirtir tu a lo tang zel turin kal khom te chuang nge na ni Sarkarin ol samzo ka thil kalpui ni theina na ma alakna ease of doing business hi falak adoption kalphunga po kalpui chi ni MT lo soi hawa lo ngai to ho turina cha buka adop ngaya no pangsiam thin tu lian tak no pa in chen na le chung ko ke chia hi ti tlem dan tur ngai to hawa no pangta na to na rap thak zia lo in shil sha a awareness na setaka lo kalpui thin turin kal khom te chu cha ngal bok ani Minister chuan adoption mei ba ka hian no pang en ko leven him na mamo te tan in en ko leilok na mun foster care thu soin hei no pang te tan homa selian lawa chung ko en ko na an don theina mun ani tho soya mizo mi puite hian in ti mu na chang kan sha ta tul thu soin to na po hian nu le pai nga mo zatin har sat na nei lovin an foster mek thu soyani Mizoram hian falak chungchanga boipuito district magistrate DM district child protection unit DCPU le Child Welfare Committee CWC te chu district dina pakhat chhewamin Specialized Adoption Agency SAA Sompathum le Chief Medical Officer CMO Sompanhen oma heiba ka hian State Adoption Resource Agency Sara pakhat aum bokani kumsang ni panga tanga ukas kumsang ni somni panga thingkhan danang taka falak adopted children zanga som sari pani omto in ton din muna adoption ngak mek to nu le pa som thum paruk an oma danang taka falak the legally free som pakwa omekin dananga lak the tura boy pui mek som pakhat an omani he training hi adoption functionaries te pola buat sayani angin district magistrate DM Chief Medical Officer CMO State Adoption Resource Agency Sara District Child Protection Units DCPU Child Welfare Committee CWC Specialized Adoption Agency SAA le Children's Home Ayo te antela Pilar Zarmoi Commissioner and Secretary Social Welfare Women and Child Development Department chuan kalkhom telom na thu soin in mel shatir na hun amanga pisailo pari Joint Director Women and Child Development chuan he program ina atum le bwa saini chante soifia na hun amanga mithiambik te point hun an mangbok Prime Minister lomhua dan tur clear ho nimin ni kwa thlakwa kumsang ni somni panga chuma khan Chief Minister pulal du ama kai shwain Chief Minister Conference Hall September ni som pathuma lelang alozin tur Prime Minister Narendra Modi alomhua dan tur le la mwala wantlang in khombwa saidan tur rahman na an clear ho Chief Secretary Khili Ramina chuan September ni ruka meeting anlo nei to dan le rahman na anlo siam te chipchiar takina soima sa a chumin huwa mo phon na sang sang nei to ten anin bwa saina ten soifia ani Prime Minister hi September ni som pathuma le langin a local dona apwala wantlang in khomi aizol lamwala buat sai ani ang Bairabi to sai rangrel kong ahunganga rail service thar pathum aizol to Delhi Rajdhani service Anand Vihar terminal aizol to Kolkata express le aizol to Guwahati express te availia mang tin zirna in institution thar pani ahunganga malakna thar paruk lungphu ma phum bokang Railways in sai rangatanga rail chuan mantur atlan ri hun chung tur le atiming turan lapuang zar lo to naya social media lama sai rangatanga rail chuan mantur atlan ri hun chung tur le atiming tura darna salhia heti la hian railways lam chuan bengwarna zona changin sai rangatanga rail chuan mantur atlan ri hun chung tur le atiming tur hi an lapuan zar lo thole hun ri vaklawa chuan an puan zar thei to tur thuan soi Rajdhani chua service nge ya be se oma atlan hun tur le achuan manvel engma railways lam chuan an lapuang zar lo bok lirtheya pung zel nuai thum achuang to tundin muna Mizoram lirtheum za chu nuai thum singli sangli zanga somsari paruk athling to Transport Department chinchia danin okas kumsang ni somni panga thlinga Mizoram lirtheum za chu nuai thum singli sangli zanga somsari paruk athling to a chungzinga nuai ni sing thum sangkwa pathum chu motorcycle scooter ni in
kar singa sang sari somnga pakhata omboka heng te hi lir thei tam zual te an ni heti la hian Mizoram lir thei om zong zong za asum sari vel chu aizola omani a data tanga lan danin Mizoram lir thei pung chaklia abi kin aizola apunna asang ni in alang MJA General Headquarters Shrai to tile Governor in kom MJA General Headquarters Shrai to te chuan nimin somhada som pakhat khan lar sub general Dr. Vijay Kumar Singh chu achena Raj Bhavana muin Defense Minister le khan thelu bozui pui tole mizo thalai tamjok sipaya anlu theina tura malak pui turin an ngen inkomna hian MJA Shrai to te chuan MJA member titan India sipai mun poimot lo dilna Lok Sabha MP Pu Richard Vanlal mangaya kaltanga Union Defense Minister Pu Rajnath Singh hena an thelu chu alo thlin theinan thei to pa bozui sakturin an ngena lar sap chuan an ngen na chu alo thlin theinan thei to pa alo bozui pui tur thu MJA Shrai tu te chu alo shilani inkomna hian mizo thalai tamjok sipaya anlu theinan thei top chwa pui turte Mizo Regiment din theidan turte Mizorama Army Battalion le Air Force Station din ani theidan turte soilan ani a sipai officera Mizo thalai tamjok anlu theinan chingchepa Sainik School chu thataka kala achang tunzel theinan malak dan tur po soi ani lar sap chuan mizo thalai sipaya tantum zinga le khapoi mo nei fam kim lo anom thin chu har satna pakhat ani thu MJA Shrai tu te chu lo shila sipaya tantum te chu le khapoi mo sang sang voters ID Aadhaar card le ration card ta te ming in mil thlap nei thin turin acha ani JMC in FCAA 2023 du lo na wanga norna le kongzo huai hot antum congress in a thlop Mizoram Legislative Assembly session ni somni pasari thariat kumsang ni somni panga a Forest Conservation Amendment Act adopna resolution Forest Minister Pulal Thansangan aputlu pasani kha Congress Party chuan ramle namtan apoi the ni wangin poyanti a Polshang Shang Intel Khom Joint Civil Society of Mizoram JCM in special session kowa sutle turan nornale kongzo huai hotan tumpo an thlop tlat anti Congress chuan Forest Conservation Amendment Act hi mithiam le shiril zok ten angya langana man an du lawa tu le fa chuan local le zel tur ngong thei thilani a sumle pai le masona ne na thlengchia an ngai lo thuan soi MPCC chuan he ek an pass don khan opposition MLA te chu ek rules le guidelines copy te pek tlayan ni a hemi chungchang hi Thotan ni khan Mizoram Legislative Assembly Speaker khan ron soifia download turom thu soya FCAA Act download tur chu aum nge ya mase rules le guidelines ro om lawani rules le guidelines an mu nuwa kan Chief Minister in kantana lo om lo tura Assembly House a soite kha mipuya soifia nge ro sianti Congress chuan FCAA du lo na hi kumsang ni somni pathum khan Assembly a hian pass lo ni to a chumi chu sarkar masa khan an bo zui lama feltok lawa oma an bo zui tok lo ni pon tun sarkar hian bo zui theini sarkar ma sahun laya adu launa an pass to revoke lawa adopt na an pass nan le te hian he sarkar kalphung mu mal lo zia tar langani anti kumni kalta do dal na se tu sarkar malak na du khoplo tu ten hetia an pass le tamai hi amu mal lo thakin angai to na man lo thak anti bok FCAA pass chan hi opposition te du dan lovin ZPM kai shwai sarkar du dan ani ti hi Mizoram mi puinan chianga chu wangin midang mertel tral tum lawa midang mo pu kwal tur zong lovin Assembly House a majority an ne anga special session kawa asut le na resolution siam thoi turin an ngen bokani Private Hospital 10 MUHCS an kalpui theidan tur juni somthum kumsang ni somni panga sarkara an thlen chan na an la dong lo Mizoram Legislative Assembly session nei zo ta ka Health Minister Pilarin Pui chuan mimal dam doin 10 MUHCS an la zom lo chanber chu cashless an do lo wangnia lan thu soya an lein biak reng thu le cashless an la pom nge an be sei thu soibok heti la yan Non-Government Hospital Association of Mizoram NGHAM chuan juni somthum kumsang ni somni panga a commissioner le secretary Health and Family Welfare Department Government of Mizoram hena lekhan thona cashless po engamo chen chuan zom thei tur lekhan thon chu ton thleng hian chan na an la dong loti zalen chuan thu dong NGHAM hian commissioner le secretary Health and Family Welfare Department Government of Mizoram hena hian anwai miang hian lekha an thon ani Non-Government Hospital Association of Mizoram NGHAM mingin chibai kan bu ka che juni somni panga kumsang ni somni panga ni lai ni chomhandar som pakhata ekai shwaina noya NGHAM shwai tu tele Mizoram Healthcare Society ho tu tinena meeting kan nei chuma NGHAM hian
MUHCS chungchanga an du dan ziakin ron then se ti chu hetiang hian kan ron then ani NGHAM member hospital ten MUHCS kanzom theidan turte pakhatna Kasle si sarkar hospital le private hospital chen khat MUHCS zom fel to hawa kalpui chun zom ni se NGHAM member hospital a ti chuan reimbursement in kalpui ni se kan ti ni hetianga kan kal theilo ni chuan anhwai tarla nang hian kalpui ni se kan ti ni pakhat na te NGHAM member hospital a ti hian MUHCS package rating a huam chin bak te chu dam loina choyang pani na te achunga tarlan point Number 1 hi a theilo ni chuan NGHAM member hospital te rate man lai cheu hi ani anga pom ni se kan te ni financial securities pakhatna NGHAM member hospital te tan hian sarkar in financial security thatak man ngal theya da lok ni se kan te ni pani na te NGHAM member hospital te tana financial security da hi hospital pakhat chau point man tura nei to lo ni chuan automatic in NGHAM member hospital te chu reimbursement system a an lut lei lokanga ni somthum chunga financial security hi da khali ani chuan kaslesin kan kalchun zomanga mase he hun tiam chunga financial security hi da khali ani lo chuan NGHAM member hospital te hi reimbursement system a anom hlen to ang hengte ba ka hian NGHAM member hospital te tan hian enate MUHCS guidelines adam lo admit dona pre-authorization kan lak rwal hian pre-authorized amount hi hospital bank account na ron thun nga zel ni ro se binate final approved bill hi upload ani atanga darkar ni chungin approve ni se hemi hun chunga approval acknowledgement kan dong lo ni chuan approve anga ngai ani ang approve to bill re reng chu amount khoi dang la memo reject thei ani to lawang sina final approved bill hi submit ani tanga ni sari chungin hospital bank account ta thunzel ni se ni sari chunga thun man ni lo chuan ni khata cheng za zel bill pakhata sarkarin a choi thinang dina pre-authorization lak man lo dam lo admit ngal ngai sia chuan hospital in security deposit lak ni se he security deposit hi pre-authorization mu huna dam lo tin hena pek le turani heng kan rot na ron thlen te hi khongaya min ti hlotin sak thei chuan kan lom hle ang amveng khotlang tangrualin anveng mi ruilo ngai te pawala camping an buat sei atloa enton tla ka ti tho soi tranpuina engmo sa ta pe excise minister in camping atlo amveng khotlang tangrualin anveng chunga ruilo ngai te tana ni khat thlakwa kumsang ni somni panga tanga agape camping center durtlanga camping an buat sei chu nimin ni kwa thlakwa kumsang ni somni panga tai khan excise minister pulal nging lawa marin atloa Pulang hing lawa marian kaushan big soi lawa khotangin lungrual taka camping an bua sei chu lom amati thu soin maniveng chunga rui hlongai te theu hi buai puila midang kuta da lovin kanzia omdeu ka be sei ati amveng khotang tangrualin alo suang to thinanga anvenga rui hlongai te tana camping an bua sei chu lom amati thu soin excise minister chuan heian ra tha chhuange ka be sei sarkar point thei top chu chwa zelang atan chidon loti in amveng ti dan chu veng dang point entonata na tha an ti thua soi excise minister hian amveng khotlang in camping an bua sei tran puina tan cheng sing khat sanga ahlan amveng a hian kaushana presbyterian kaushan panhe salvation army salvation church le UPC notice india an oma ani ho hian camping atan poisa tho vekin presbyterian kaushan noya kaushan meise panhi te point poisa an tho ve via local council YMA MOP le MHEP te point poisa an thoa branch panhi KGP 10 sound system le tuldang te an tho thung anveng chungmi chung ko engamusat point camping atan hian poisa an thoa poisa tho tu te zinga hian bial tu MLA pu bilal chanjawale bial tu corporator nula Christina Rolo pui sailo te po antel camping committee feltak indinin anni kai shwaina noya hian camping he kalpui ani a campa lutur o mangai te chu YMA lamin le kha pe in camp lutur hian an soma anvenga medical lam thiam te anin duty choka security lam chu VDP YMA le KGP kuta dan in a chokin an duty thin ani khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale thei te chu ni e